Ai le 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 le. Galop, galop, sus. Ai le 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 le. От 18 до 20 март Скопие бе домакин на 10-я конгрес на Международния ромски съюз. Първия конгрес се провежда през 1971 година в Опрингтън, край Лондон, на който за първи път е изпълнен ромския химн. Тогава бива прието и ромското знаме. На същия този конгрес делегатите отправят искания към Организацията на Обединените нации, между които признаването на ромите за нация, както и изплащане на компенсации на оцелелите от Холокоста роми. Датата 8 април бива призната от ООН за Международен ден на ромите, в който да се почита паметта на близо 600 000 изтребени роми в концентрационните лагери на нацистска Германия. 10-я конгрес на Международния ромски съюз посрещна повече от 70 делегати от над 35 държави. Бе избрано ново ръководство с председател Зоран Димов от Македония. Аз се викам Зоран Димов. Моментално живеем и повече години в Скопие, в Македония. Председател съм на Ромските информативен бизнес център в Македония, на Унията на рецикаторите в Македония, синдикатот. СП продукцията, со Екс, що се вика Бетер телевизията, първата ромска радиотелевизия, що е основ 1991 година. 20 и кусор години, 25 години скоро съм во ИРУ, како делегат, како комесар, како генерален секретар, како подпредседател на кабинетот и до вчера бев први подпредседател и што се вика и премиер, така да кажам. Но еве денеска 35 држави, не е малку, скоро 40 и од 4 континенти на овој 10-ти јубилеен конгрес сум избран за председател. Повеќе ми значи тоа што е 10-ти јубилеен конгрес, него што сум председател. Да бидеш на 10-тиот, кај што твоите, да кажам, татковци, прадедовци ја основале оваа ИРУ, дореки на Саид Балич, Јанг Цибула, Берберски, Рајко Џурич, Гратан Пуксон, кој што ми е идолот, кога видиш луѓе кои што ја правеле оваа, да кажам, Интернационална Роман Јунија, ја создале. После толку 10 јубилејни конгреси, да кажам, 10-тиот, кај што ми е целта пред 8 април, значи имам голема задача сега, на 8 април, да биде нешто големо направено и да се препознае кој е. Какво е Международния ромски съюз днес? Чуйте от Стево Балок, председател на парламента на Международния ромски съюз. Prvo d'acta in di storia, che era mola per di storia. Desto congresso, a Mare Pia Beshena Mensa Zaino. Applauso per la Mare Pianda. Mare applauso. Moje ime je Balog Radul Stevan. Ja sam Austrije, dolazim iz Austrije. Ja sam predsjednik od parlamenta od ИРУ od oktobra 2015. godine. От кога датира ИРУ? ИРУ je već od 1971. godine. Sad smo pravili 10. kongres, što je oficijalni kongres. Bili su 68 delegati. Какви са твоите отговорности като председател на парламента на ИРУ? Моя отговорност kao parlamenta президента u ИРУ da imamo sve ispod kontrole, da ne bude više korupcija kao što je bilo pre, da kad se dobije pare za projekti, onda da se da našem narodom, našim romskom narodom, koji je se puno zloupotreba bilo kod ovih predsjednici u ИРУ. ИРУ кандидатства ли с проекти и къде? ИРУ je jedna konstrukcija koja je najveća nevladina organizacija što postoji. ИРУ je jedna najveća konstrukcija koja je od UNO, od UNESCO i od Evropske unije.
o dron canajaz, o del angral, a me palalesто тежас. На 10-я конгрес бе одобрена комисия, която да създаде система за електронно гласуване, чрез която ромите по света да избират свои представители, които да ги представляват пред европейските и световни институции. Основната идея е този демократичен преход да даде повишена легитимност, отговорност и влияние на тези, които в бъдеще се стремят да представят ромите на световната политическа сцена. Това каза Гратън Пъксън, председател на Комисията за демократичен преход. Приветствено слово към делегатите произнесе Рудко Кавчински, президент на Европейския форум на ромите. Ame sam e slugi a mare manushengi. Ame sam lenge kelneruli, că trebuie să raste juti sara sa mare manushen. Te vazdas romano pușipe uprepe codo nivelo că trebuie tavel. Sundam catar buta mare pral. Vianda Europeisko parlamento. Sundam but catar mare pral anda tema socian de parlamenturi naționalne. Socian de politika. Sare situacija sako džes dramatično bi bahtarela mare manušen. Sarci kontra amenge. Anda Europa neve paragrafuri keren. Kaj den le zor le temen le foron te šuden a mare manušen avri sar juklen. Io ceaci pesi le juklen momentalno anda Europa mai but ceaci mata mai but pravuri si sar le romen. Kada situacija se te pandavasla, kada čižal, kada majdur, ando bišta jek to veko, jek nacija, kaj čiker das manušeski kanč ande peski historija, kaj čiker das, kaj či vas das maripe, kaj naj teroristuri, manuša, kaj či dukade kanikas ande Europa, noma kamen te train, aj kama same erom, amare šavoren te pravaras, te zuraras amare šavoren, te das len škola, te das len edukacija, ale šansa, či dename, e șansa lenamenda. Ci cam afte butara but, lo șalosim che chi de pe cate but manus, ai lo șalosim che siame neve mediumuri, saru interneto, ca but terne manus, silen șansa, te paruven pesco dichipe, pesco janipe, mașcare graniții. Mai palal cam șuna sa xavorot cenono, ca se cilas po interneto anglezicka, Katka Andoskopje, šokujmesimas, sar šukar de las duma anglezicka. Ale son da kodo, o internetu si, ale škola naj, kaj čude nam avri. So kamafa, krele se mangafta šavav. Kana si ma šavoro, andefta varteštaj, prvo berški depe, ando Londino e Roma, a me de duralka do dikava, se pena vastava baro, vi me žuti vale, varesar, ai paruva sa iluma. A kana sim purilem pecado, Ci parudam eluma. Ale so parudam se parudam romanipe, che rom je kavresa dikenpe den pe vast, a cado te nabistras, cado so mai barvalipe sosiame. Milioni Roma da întrego Europa, da întrego luma. Je kavres hacharen, je kavres ki duc diken, a sicilam je kavres te vazdas. Atunci sa so slogan catare Roma no congreso, catare Roma în Iunia, opre Roma. Ceacipe? Ages pale penaftumengi. Nanoma opre Roma, numa ketane Roma. Ai codola con ci camen mette nave na mensa. Derle sa me captive. Ai le 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 le, galup, sus. Ai le 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 le,